Ta' kull sena f'Malta jiġu 20 ta' turisti minn pajjiżi differenti biex jitpaxxew bl-istil barokk li jdawwar l-Gżejjer Maltin wawċin, fosthom il-mużika barokka binjiet bi stil barokk u anke l-festi. L-istil barokk u n-namra leħ minn diversi dilettanti u esperti ħoloq niċċa turistika oħra f'pajjiżna li tikkontribwixxi fl-ekonomija Maltija. Dan stqarru f'kummenti ma' One News id-direttur artistiku tat-Teatru Manuel Kenneth Zammita Bona li spjega kemm Malta għandha wirt barokk mill-isbaħ. Istil barokk huwa kullum kien, jekk tħares li l-teatru, li qed warajja, huwa teatru f'stil barokk. Hekk tmur ġo knisja, ġo villaġġ jew xi raħal Malti, tara l-knisja probabbilment 9 out of 10 hija barokka. Id-djar huma barokki, l-arkitettura tagħna l-barokki, speċjalment il-festi tagħna huma mhux barokki imma barokkissimi. Dan intqal ukoll propju f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbar il-Festival Barokk li se jittella f'Malta fil-jiem li ġejjin. Preżenti l-Ministru għall-Kultura José Herrera spjega kemm attivitajiet bħal dawn ikomplu jollu isem pajjiżna. Din it-tip ta' kultura tolli l-prestiġju tagħna bħala pajjiż. Aħna pajjiż fejn l-belt kapitali barokka, aħna kienna l-kavallieri hawn, Malta kienet forsi fl-aqwa tagħha fi żmien il-perjodu tal-barokk. U hija idea ħafna tajba illi konna dan it-tip ta' festival fuq mużika barokka. Din is-sena se jittellew 13 kunċert fit-Teatru Manuel u kunċert li se jsir f'Għawdex.